Vakantie escolar a começar alguns se mancava. Toch de hobby de escolha para cada nossa isla, staycation. Porque grupo ainda de escolha para vakantie no exterior. Vamos escutar o pueblo, sua opinião. Vakantie escolar a começar, maneira também viajar vakantie aqui? No. Queda Aruba. Queda Aruba. Você acha algo extra de vakantie aqui? Ya, así cosas ron, la mar, pinta, así cosas diferentes. Com pareja. Sí. Nacional de vakantie aqui. Vai lá, mas... Baila más, hopi, sali, come. Claro. Mi casa. Vocas? Sí. Não tem viajamento? No. ¿Vos qué sponsor? Esse, sim. Trabalho, man. Nada de vakantie. Nada de vacância ainda de outro ano. Sa akin, hindi na vakantie. May entrando na escola. Dezembro, sim, na vakantie. Peru, Machu Picchu. De com Peru. Pasay na namin kay Baywak, pasaya no, leo feture, ambiente malo. Aruba. Aruba. E com turbulência de vakantie aqui? Trip. Trip. Vai lá, mas... Sowieso. Jullie? Sì, dove for, bij Corsou. Corso? Sì. E com família, etc. Medyo bij família na Corsou, sì. Vai po kung semana Corsou, vai visitar mi henda ng... Amin tabay Colombia. Colômbia? Sí, promemi tabay Holanda y después Colombia. Colômbia, com família. Sí, no, mi tía familia en Holanda, mi doyu y mi nieta. Ya. Santo Domingo. ¿Sí? Sí. Voy a gozar, pasar mis vacaciones bien. ¿Va a ir solo o con familia? Solo, porque estoy solo aquí. Ya. ¿Qué va a hacer ese domingo? ¿Tomar, salir? Tomar, andar con la familia, los hijos, los nietos, disfrutar. Bayo, não tem placa para nada, não tem nem arriba só da goza, não sei onde que é está para nada. No, queda aquí en Aruba. Sí, ¿de no te vacancy? Sí, me di vacaciones, pero estoy quieto aquí con mi familia aquí en la casa. No, mi no tenho vakantie no. ¿No? No, no. ¿De no? Ja, aguardando para dezembro. Diciembre. Correcto. ¿Tiene una idea de cada uno lo va a enviar? Visitar minha família na Corsou. No, mi no tem vacancia. ¿No? Tra. Tá. Tra. Mi Yusi. ¿Sí? ¿No te vai? Eu camina, não tem placa. ¿No te vai viajar? Ela tem passagem para gente de 75 anos? Tem ainda. No, mi no te voy para ningún camino. ¿No? Mi te voy queda aquí nada. Queda na Aruba. Sí. ¿Vas a Costa Lux en vacancy? Sí, mi te voy disfrutar, mi te voy de palaila, catamarán, cosas así. Aruba, no? Nós também foi Holanda. Ah, vamos em vacancy. Nós também vacância bag na minha isla. ¿Cómo te pasando? Dushi. ¿Dushi? Dushi. Ni un camino, me está trabajando. ¿Sí? ¿Te parece algo así na Aruba mesmo? Temporada? No, me está trabajando. Ni vacancia. Mi casa. Ok. ¿No tiene un viajamiento? No. Nada. Me está de hotel e me está de casa. Es un staycation. Staycation. Diferente opta para um vacation of um staycation? No, gewoon tá duas para gosta de momento só isso. No, pero Nada. trabaja mula. Não, me di pensión, não me di que relax na minha casa.